Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla. Udzakkirukum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailina biqaulih. Qala Allahu azza wa jal ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. In mahuli niya mga palanggungan mulya hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Daing mga kapandayan at tawakan strategy pagpakayon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati kana yasta'miluha fi tabligh ar-risalah wa taqrib al-ma'ani ila al-afham wal adham uslub al-amsal. Daing mga kapandayan pagpakayon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila siya magpasampay sin risala panghindo ring Allah tabaraka wa taala maun pa mga tao hihinduan niya hasupaya maluhay kapahaman suminup papikilan papanganal sin tiap-tiap dinungog sin kabtangan niya mag-usal siya kapandayan. Dahil hama kapandayan, pag-usalon niya, pagpakayon niya, bang siya manghindo pag-agama, amo na impagtawag na uslubul amsal. Magdihil siya pangupamahan. Magdihil siya pangupamahan na supaya kapahaman. Sin mga sila dumurungog, sin panghindo, dahil ha Allahu tabaraka wa ta'ala. Damikyan in Quran mahamulya, mga tay manguda agama Islam. Kawakan mo ding ha mga baita sintuhan rabul alamin, panghindo halam sing Quran mahamulya. Damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala magpakaira isab. Amuin magdihil siya pangupamahan, hamano siya, haipon niya. Hasupaya maluhay kapahaman in panghindo ding ha Allah tabaraka wa ta'ala. Min dhalik ما جاء عند البيهقي في شعب الإيمان وبعضه عند أحمد في مسند وعند النسائي وعند إمام البخاري في أدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة masalul mu'mini masalun nahla in akalat tayyiban wa in wada'at tayyiba wa in waqa'at ala 'udi nakhrin lam taksirhu. Daing mga pangupamahan pagsabbuton si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa kan nasabbot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya kapahaman sin mga sila dumurungog kasahabatan hamasan niya amunain daing mga nasabbot niya in aginiya sallallahu alaihi wasallam masalul mu'mini masalun nahla in upamahan long na sin bariman in upamahan sin mu'min sa bunnal patuhan Rabbul Alamin. In sabbot mu'min dihay ni mu'min alladhi kamula imanu.
Amun bariman sampurna in pag-iman niya. Bukon pag-iman tabiyayaon piyaglalamod iwan sin nifak, iwan sin kasirikan. Sa pag-ianong dihay ni mu'min amuin sampurna sawasa in pag-iman niya patuhan niya Rabbul Alamin. So upama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya mulya inari niya in upamahan long na sin bariman masalun nahla bialong na sin upamahan sin pusukan. Biya sin upamahan sin pusukan. In pangasubo unuwaha in piyagsibuan sin bariman iban sin pusukan. Uring pagyan wajhus syabah piyag sibuan karena hiningod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bariman bialong sin Nabi sin pusukan. In pangasubuta bang uno in piyag sibuan haantara sin bariman iban sin pusukan. So long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pusukan long na in akalat tayyiban in pusukan banglong na kumaon in kaunon niya piun niya in pagkaon sa rayaw-rayaw. Amuyad to in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod papusukan in akalat tayyiban bang siya kumaon ay di kumaon in pusukan malingkan kakaon marayaw malano. Amuyad to indaakan kaniya sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa awha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika dhulula. Long sin Allahu tabaraka wa ta'ala bilang wahiniya ilham niya maun papusukan ipon niya sibi-sibi. Long sin Allah tabaraka wa ta'ala wa auha rabbuka ilan nahal nagwahi in Allah tabaraka wa ta'ala bilang daakan niya maun papusukan anittakhidhi minal jibali buyutan in hinangkaw hakabudburan pamayway mo yakaw pusukan wa minas syajari damikyan doon hakakahuy-kahuyan. Wa mimma ya'risun. Iban dayong hamang abiyangon sin manos ya. Biya na sin pamayway nila. Doon kaw hinang pamayway mo. Long sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Maun papusukan. Mahuli indaakan niya summa kuli min kulli samarat. Mahuli long sin Allahu ta'ala pusukan. Kaun kaw, pangaun kaun kaw. Min kulli samarat daing hatiap-tiap bungang kahoy malano malanab kaun kaw ring ha mga bungang kahoy hakasumping-sumpingan habungang kahoy malano marayaw amuyad tuin kauna wahisin Allahu ta'ala papusukan hangka na lang sin Nabi in pusukan in akalat tayyiban bang siya kumaon di siya kumaon malengkan suway malano suway sutsi. Amo yan in pusukan mga tay manghud haarama Islam. Biyay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari pagkapyang hiningod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In bariman biya pusukan nagsibu sila iban pusukan bang in bariman kumaon damikyan di siya kumaon malengkan suway halal. Di kumaon in bariman malaingkan suway halal, malano, piyaghulas sangsaan niya, insyungit niya pasimod niya, insyungit niya pasimod sin anak asawa niya. Amuyad tuin bariman matan patuhan Rabbul Alamin. Di siya kumaon, malaingkan suway kakaun halal, suway kakaun sutsi, suway malano, suway piyaglugtuan, piyagusahan niya, piyaghulas sangsaan niya. Bukun kiulian niya, alta sin pagkahin niya. Bukun iyan niya hapagkahin niya. Sa in kakaun, siyungit niya pasimod niya. Siyungit pa anak asawa niya. Inyad to kakaun halal, diya sin pusukan di kumaon malengkan halal.
Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. In Allah tabaraka wa ta'ala sutsi, di siya manay malengkan subayra isab in kaaunan niya sutsi. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. In Allah tabaraka wa ta'ala nagdaak ha mga bariman, biya da isab sindaakan niya ha mga karasulan. Unindaakan sin Allah ta'ala karasulan, ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. O kamu mga karasulan, kaun kamu, pangaun kamu, ring ha mga kakaun sarayaw-rayaw, halal malano sudsi, wa'malu salihan, ampa kamu pag-amal salih. Amo tindaakan sin Allahu ta'ala karasulan, dabikyan ha mga bariman, ya ayyuhalladina amanu, kulu min tayyibati ma rajaqnakum. O kamu mga bariman, pangaun-kaun kamu, daing ha mga kakaunsod si malano halal, amuin rijiki yanug hara na mu'mon kaniyo. Amo yadto inbaita sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Piagsibuan sin bariman iwan pusukan, di siya magkaon malengkan halal, di siya sumungit sin kakaon pasimod niya malengkan suway malano, piaghulas sangsaan niya, sarta sutsi, amo induon hakawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Biyahayad to in bariman, mga tay manghuda agama Islam. Biyasin pusukan, di siya kumaon sin malumi, di kumaon basura, di kumaon sin bukon malano, sa inkaunon niya, kasumping-sumpingan malano, bungang kahoy malano, amo yadto in pagkaunon niya, karna, amo yadto in instruction kanya sin Allahu tabaraka wa ta'ala. In bariman damikyan, aun daakan kanya sin Allahu tabaraka wa ta'ala, bang kamu kumaon, kaun kamu, ring hausaha halal, kakaunsut si iban malano. Amo yadto mga tay manghuda agama Islam, in piyang hiningod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod pa bariman, biyasin upamakon pusukan. Hikarwa piagsibuan sin bariman, iban pusukan, mga tay manghuda agama Islam, hawaita sin jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in pusukan, in arisin Nabi, in wada'at tayyiban. Bang aun hirwa sin pusukan, in hirwa niya yan, damikyan sa rayaw-rayaw. Bang aun hirwa niya, doon hasimod niya, in hirwa niya sa rayaw-rayaw. Mayta, in magwa ring pusukan asal. Gula, tunob, shifaun linnas, ubat, hamano siya, bang makaunsin mano siya, in tunob, in gula pusukan, in ini mahinang ubat. Sarayaw-rayaw, malanab kaunon, malanab inumon, in magwa rin nga pusukan. Way magwa kaniya long sin Nabi, malaingkan, marayaw sadya. Bihayad to in pusukan, mga tay manghud haagama Islam. Damikyan in bariman, mga palanguan haagama Islam, in bariman mattan pa Allahu tabaraka wa ta'ala, la yakhruju minhu illa tayyib. Way magwa ding habar iman, malaingkan marayaw sadya. La yakhruju min lisanihi illa tayyib. Way magwa ding harila niya, malaingkan kabtangan marayaw. Wala yakhruju min qalbihi illa tayyib. Way magwa ding habigi jantong niya, malaingkan marayaw. Wala yakhruju min jawarihi illa tayyib. Way magwa ding haanggaw takbaran niya, malengkan marayaw sa jakatan. Amo yadto in bariman alladhi kamula imanu. Amon bariman sampurna in pag-iman patuhan rabul alamin. Bihayad to mga tay manghuda agama Islam, sipat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariman, di siya magkakabtang sin lukat laming, di siya magkakabtang sin lug lama, di siya magkakabtang sin kabtangan, makasakit sin pangatayan sin pagkahiniya, damikyan di siya magpamungmung, di magpanggura-gura, di magpamawa-mawa, di magpanumboy. Amo yan in bariman mattan pa Allah tabaraka wa ta'ala, biasin pusukan, in wada'at tayyiban, bangaon hirwa niya, in hirwa niya marayaw, karna tunob iban gula in magwa nga pusukan, biya dahayad to in bariman,
way magwa ding harila niya, ding hasimod niya, malingkan, kabtangan lambalambot, kabtangan marayaw, hikasinop pabigi pangatan sin pagkahiniya, hikatuwo sin kasi iwan lasa sin pagkahiniya mon kaniya. Amuyad to mga tay manguda agama Islam, hangkan na biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mattan muslim sa bunnal pa Allah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. In muslim mattan, hapangatod sin Allahu tabaraka wa ta'ala, bukon muslim kawang tabiyayaon, amo na in salamat, in pagkahinya muslim, dahing hapuhinga sin dila niya, iban puhinga sin lima niya. So amo yadto in muslim sa bunal, pa Allahu tabaraka wa ta'ala, mga palangwan ha agama Islam, piyang hiningod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papusukan, in pusukan wayroon higawa niya malingkan marayaw sadya, biadahad to imbar iman, di siya magwa kabtangan, malingkan kabtangan, marayaw karidaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, damikyan karidaan sin pagkahinya manusia. Amuyad to in hikarwa piyag singuran, piyang hininguran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyag simuan sin bariman, iban sin pusukan. Hikatu mga tay manghuda agama Islam, biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pusukan inarinya, in wakaats ala udi nakhrin, lam taksirhu. In pusukan, bang siya makatapu, makakaon siya, maun pasanga sibi-sibi. Amo pakasangarakula, sanga manahot, sanga sibi-sibi, bang in pusukan nakatapu, maun, lam taksirhu, di niya baliun. Di niya mabaliin sanga, karna sin kalam masin baran niya. Kasibi-sibi niya, iban kagaan niya, di mamudarat, in tiap-tiap sumping, in tiap-tiap sanga, sin kasumping-sumpingan, katapuan niya, di niya mabali. Amuyad to in pusukan, in wakaats, ala udi nakhrin lam taksirhu, bang siya makatapu maun pasanga sibi-sibi. Sin kasumping-sumpingan, di niya mabali. Biyahayad to in pusukan, habayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in bariman. In bariman, amo paka, bang taura kula na, minsan tao, sibi-sibi, tao mababain darajat hapangatod niya, di niyara laugan, di niyara anyayahon, di niya kuliunin alta, di niya sipug-sipugon, di niya bias-biason. Amuyad to in bariman mattan pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Di magmula in pagkahiniya sabab sin kajilaka niya. Di magpangjilaka in bariman. Minsan pa inkaunan sinta, way kusog, way gaos. Piagaadatan niya, martabat niya. Di niya laugan, di niya anyayahun. Amuyad pin bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Imbariman mattan pa Allah tabaraka wa ta'ala, amuna in salamat kanya in pagkahiniya manusia. Sarta masalamat niya in pagkahiniya manusia. Doon hapangalta nila, iban singgin hawawaran nila. Di makulli in alta sin pagkahiniya, di kalaugan, di kaanmanyaya, damikyan sin ginhawawaran nila, di yadto mamudarat sin bariman. Amo yadto in bariman mattan, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, biya sin pusukan, apabila siya makatapo, maun pasanga sibi-sibi, minsan pa biya rin nahut sin sanga, di niya mabali, karna sin kagaan, iwan sin laong takalam masinggin hawawaran sin pusukan, biya hayad to mga tay manghuda agama Islam, invite kato sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam balikan ko, piyang hiningud sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imbar iman, maun papusukan, karna in pusukan bang siya kumaon, di siya kumaon malingkan, suway hadja malanu, iwan marayaw, iwan sutsi,
demikian bang aun higwa niya, demikian malanu, marayaw, demikian bang siya makatapu maun, paamuin lang tasang sibi-sibi di niya baliun, biya dahadin bariman, bang in bariman kumaon, di siya kumaon, malingkan malanu, halal, bang siya mag-usaha ramikyan. Usahon ning usaha, siyara sin Allahu Ta'ala, hari siya dumugtol pasara sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Demikian bang aun higwa sin bariman, imagwa ring harila niya, ring hakabtangan niya, marayaw, demikian bang siya makaun patao, wayroon gaos niya. Tao malamma, tao mababain darajat, di niya kuhilaon ing kamaruhan, di niya anyayahon, di niya laugan, amoyad tuin bariman matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, yang hiningod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya sin pusukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ballagha risala wa adda al amana wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al yaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Mga jamaah mulia kya ulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin ari amuyad to indeng hama kapandayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpakayon niya apabila siya magpasampay sin risala ding Allah tabaraka wa taala in magpakay siya pangupamahan na supaya maluhay kapahaman sin dumurungog. Nasabot ta nakain ang mga tay mga daara ma Islam indeng ha mga pangupamahan siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang hiningod da isab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bariman. Hawaita niya masalul mu'mini masalu sabikatid dhahab. Masalul mu'min masalu sabikatid dhahab. In nafakhta 'alaiha ihmarrat wa in wuzinat lam tanqus. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inupamahan sin bariman demikian. Biya lang na sin upamahan sin sabikatid dhahab. In sabikatid dhahab mga palanggon ha agama Islam, bulawan. Amu in bulawan wayrun lamud tumbaka, wayrun lamud basi niya. Sa pure gold lang sin bahasa. Bulawan ka tas 24 carats bang hamasa tabihaon ini. Amuyat tipag yung sabi katud dahab, way lamud niya basi, way lamud tumbaka. Hiningod sin Nabi in bariman biyasin sa parati sin bulawan ka tas 24 carats pure gold. Biyarin hantang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In bulawan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in nafakhta 'alaiha ihmarrat. Bang mo siya sa salon, hilugom mo pa kayo, pasuon mo sin kayo, sa salon mo siya, in bulawan 24 carats, di siya kumangi. Sa long sin Nabi ihmarrat, magduruhon gamayan, in dayaw sin warna niya, mamula-pulahan siya. Amuyad to invita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in bulawan katas, yampa muna sa salon, anagon sin kayo, yampa na magdarayaw, siminglab, magdarayaw in walna niya, mamula-pulahan. Amuyad tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in wujinat, lam tankus. Pag-ubos mo sa siyasal,
iyanag mo sin kayo, pagkawa mo, ang pamuhimutang hatimbangan, timbangon mo lang sin nabi, lamtan kus di dumagdag, di kahilangan in bugat niya. Masira siya habugat niya. Minsan patyunaw mo na sin kayo, atawa iyanag sin kayo, di maharin in bugat niya, masira siya habugat niya. Amiyad to lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanon bulawan katas. Sa Olimpiag sibuan, iwan sin bariman, mga tay manguda agama Islam. In bariman, mga palangon ha agama Islam. Diya sin bulawan katas, liugom pa kayo, iyanag sin kayo, sa bukon kumangigan na yan, magdarayaw. Maglingkat inwal na niya. In maksud diha, in mga tay manguda agama Islam, in bariman, pagtawakon siya mubtala, pagtandasun siya sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pagdihilan siya panandas sin Allahu tabaraka wa ta'ala imbar iman. Magpakatangis siya, magkasusa siya, paghapdiun siya, pagkalawaan siya pangalta, inyan in partandasan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Mubtala fi jasadih, mubtala fi malihi, mubtala fi auladihi, mubtala fi hayatihi kulliha. Imbar iman, pagtandason sin Allahu Ta'ala, doon hagin hawawaran niya, pagtandason sin Allahu Ta'ala, papangalta niya, pagtandason sin Allahu Ta'ala, maun pa mga anak niya, pagtandason sin Allahu Ta'ala yung kabuhi niya, katan, lugay niya rihadon niya ini. Amo yadto yung kabuhi sin bar iman. Sa minsan pa siya tiyanda sin Allahu tabaraka wa ta'ala, di kumangiin bar iman. Di karagdagan in pag-iman patuhan da bula namin in bar iman. Yan pa na tiyandas, yan pa na magdarayaw in kaaunan niya. Biasin bulawan, iya nagmuha kayo, yan pa na magguguwa in walna niya, magdarayaw, magdilingkat in dagbos niya. In bar iman damikyan, bang tiyandas sin Allahu tabaraka wa ta'ala, bukon siya kumangi, gamman humugot ha pag-iman, gamman humugot ha panauhid, gamman mahinang istiqama, na maindog sindaakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Biyayad to in bariman, mga tayo, mga doa kama Islam, in bulawan lang sin Nabi, bang mo siya iya naghakayo, ang pamutimbang, in wujinat, lam tankus, bang mo siya timbangon, di kahilangan, in bugat niya damikyan in bariman, puasin partandasan ka na sin Allahu tabaraka wa ta'ala, di kahilangan in pag-iman niya, di kumuin pag-ibadat niya, gamayan umangkat in darajat niya, gamayan dihilan katinggihan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, karna in bariman mang siya tiyanda sin Allahu ta'ala, alamat sin in siya kalasahan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Ang katun sin Allah in darajat niya, ang katun sin Allahu tabaraka wa ta'ala in katinggihan niya di hadun niya, labi lubaha adlaw kana amo yadto mga tay manghuda agama Islam in piyang hiningod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imbar iman biya siya bulawan anagon muha kayo sasalun mo sin kayo yam pa na maglingkat in warna niya in bar iman magduruhon in panandas kana sin Allah gammayan magdarayaw in pagkatao niya darayaw in kamulyahan niya hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala ramikyan bang siya timbangon in bulawan, di kahilangan, biya dahatin bariman, yan panatandasun, yan pana magdarayaw in karayawan niya, magsusong in karayawan niya, sarta umangkat in darajat niya, di kahilangan in pag-iman, di kumo in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in kita rihadon niya, ini mga tayo muda agama Islam, pagtandasun kita sin Allah tabaraka wa ta'ala, amura kuman in kagunahanta, tayo maunta, magrida kita hauno-uno partandasan sin Allah Ta'ala karena bang mutyay ma in partandasan sin Allah Ta'ala kay mo palahor rida long sin Nabi madawhat in rida sin Allah Ta'ala wa in sakhita palahusuk sa bang siya diugalan nagsumlot nagreklamo hapartandasan sin Allah Ta'ala kaniya na madawhat niya in mulka iwan astur sin Allah Tabaraka wa Ta'ala amo yadto mga tayo muda agama Islam in bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala arapon bangkaw di na magpakananam partandasan dahil Allah tabaraka wa ta'ala
wala katuddihilan sin Allah Ta'ala uudjian, tay manghud ingata halom kapiligruhan in kabuhi. Hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Arabiyan, dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal wajadta umma mildamin qat? Hal wajadta qat umma mildam? Hamasa sin Nabi aw nambuk Arab gimbahanun. Arab ginbahanun. Simud mon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyasubo siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pangasubo. Law sin Nabi, hal wajadta umma mildamin qat? Dia kato ya akaw Arab, bakas nakakaw naka-experience, kaya sulayan mo na baha, laong ta, jimato na kayo may pagtako ng mildam, laong sin Arab, wama mildam, unin mildam, pag yanon mo yan, laong sin Nabi mildam, harun, bainal lahmi wal jild, bainal jildi wal laham, in mildam laong napaso, haut singin paisan iban sin unod. Hati niya hinglaw. Biada sa sakaulaw la yaso sin Nabi, hinglaw ra kaw, bakas takaw hinglaw ring tagna. Bakas na jimatukay mo, in hinglaw kaw, ring sin tagna. Laong sin Arab yaon, ma wajadtu hadha qat. Way ako bakas hinglaw ring sin tagna. Laong sinabuka Arab. Laong sin Nabi, hal wajadta suda'a qat? Bakas nakaulong na diatungan si pagyanong suda'? Laong nawamas suda', uri pagtakon suda'. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suda'u urukun tadribul insana fi ra'si. Ang biyakato, amun ugat laong na magpitik-pitik doon hausin mano siya. Hati niya waju raas, sakit u. Bakas na kausya kitan urain sintag na. Laong sin Arab, ma wajadtu hadha qat, way ako bakas siya kitan urain sintag na. Wala dahing law, wala da siya kitan u. Habiyan natin umul niya, way bakas hinglaw, way bakas siya kitan u. Sa baba na sakit, wala jimatukan niya. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hama kasahabatan niya, hakatilibot niya, hadir hama sayad to, inari niya, man arada an yandura ila rajulin min ahlin nar, palyandur ila hada, hisiyusin mabaya, umatod kimita, patao, taunar ka, atod na kamu patao ini. Atod na kamu pausog ini, inusog ini taunar ka, sa minsan sakit o, hinglaw, way minsan di matungkan niya, waji matukan niya. Alamat sin intao yan halob kapiligruhan. Amuyad to mga palangkon ha agama Islam, inbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in bariman, pagtandason sin Allahu tabaraka wa ta'ala di hakabuhi dunya ini, sa inpartandasan kaniya, di siya kumangi, di siya magkangi-ngi, sa gaman dumayaw in pangaddatan niya, dumayaw in kakahinang niya, tumaas in darajat niya, gaman sumong in pag-iman na Tuhan wa Rabbul Alamin, sarta magdarayaw in kakahinang niya, tungod paagaman niya, amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyad tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in upamahan sin bariman, murah-murahan, mga palangon ha agama Islam, madawhat na to in pag-iman sa wasa dahil Allah tabaraka wa ta'ala, sarta mahinang kita niyo mu'min sa bunal patuhan na bulalamin, amuin dumayaw in kaaw ng tariha dunya labiluba haadlaw gana-gana, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an ma'suma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnati nabiyyik wajtinabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ala salatikum yarhamukumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis salah wa la takhtalifu asabani asabakumullah. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما صليت كما باركت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام اللهم لا اللهم لا إله إلا أنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين